Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la e-Inimba ngomhla ka-10 December. Hey guys, kuye kuthiwa indoda ayikhali, kodwa-ke namhlanje sike sabona olunye uhlangothi likaHlathi ehamba guys eya le bathroom eyokhala khona ekuseni ngovivi. Lapho-ke uthe uyavuka nje uthumeka uthi qala embhedeni, hayibo akekho uHlathi. Hayi wamane wasukuma kahle wayomqalaza, uthe methi uyamfica ebathroom uyakhala ubhuti. Kodwa-ke ngoba-ke siyazi ukuthi-ke kuthiwa indoda ayikhali, umane waqamba amanga wathi uchoshwe insipho. Wamane wamtshela uThumeka ukuthi cha, ungalinge nje uthi uchoshwe insipho, unelungelo lokukhala. Khala, ayikho inkinga, ngiyazazi iy'nhlungu okuzona. Nangampela-ke wayibuza-ke wayiphendula uHlathi ukuthi kungani vele uqhawe aze athole isijeziso esibuhlungu kangaka, ebesamncane kangaka futhi engenacala. Ufisa sengathi ngabe uyena lo ophethwe lesi sifo kunoqhawe, ngoba ubona uqhawe emncane futhi-ke enekusasa eliqhakazile. Hhayi-ke guys, ayi ezibuhlungu azipheli ngoba-ke nodokotela uke wafika wathi ukushayelela isipikili impela sokugcina esewutshela wonke umndeni ukuthi-ke udinga-ke inhliziyo entsha sha ukuze aphile kahle uqhawe. Manje-ke bambuzile ukuthi-ke ayi inhliziyo-ke entsha sha sizoyithathaphi? Wase washo udokotela ukuthi-ke kuleni listi le ende ilisti le ekumele-ke nabo bebhalise igama lakhe uqhawe kuyona. Washo-ke nanokuthi bakhona abantu okuze kuhambe isikhathi impela begcine sebedlule emhlabeni lingafikanga igama labo lingabizwangwa, okusho kona ukuthi uqhawe ngampela impilo yakhe ilenga ngokotini guys. Eyi kumane kwayidabula kwayiqeda nyana-ke inhliziyo-ke kaZoleka lokho. Kumane nje wahayiza, yeyi kuze kwasiza yena uLazarus ezama phela ukumehlisa umoya, esho ukuthi yena-ke akafuni ingane yakhe ibhubhe kabuhlungu kangaka. ULazarus-ke guys umqinisa idolo, washo ukuthi uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuthi uqhawe uyayithola inhliziyo entsha. Lapho kusho konke lokhu nje naye akazi nanokuthi uzoqalaphi ukuthi kumele ayoyithungatha le nhliziyo, kodwa-ke ngoba phela-ke wavuma ukuthi-ke uzoba yisekelo nehlombe lokukhalela laZoleka. Manje-ke useqhamuka-ke nama-solutions angazi nanokuthi uzowafeza kanjani. Guys, akupheli-ke lapho. UZoleka-ke uphinde wathi-ke ucela ukuyovakashela indodakazi yakhe ayoyibona esibhedlela. Uthe mefika khona-ke wayificilele kodwa ibhekile. Umane nje wayibingelela kahle indodakazi yakhe-ke uqhawe yakhombisa ukudabuka ebusweni. Yambuza umbuzo onzima njengomama, wabuza ukuthi ngabe-ke uzofa yini na? Umane nje wathi uZoleka, don't Qhawe, please don't ask that question. Wathi mama ngibavile onesi bethetha ngami, bethi ndisemncinci kodwa-ke impilo yami impela imfutshane. Ayibo! Wamane wathi nje ayi cha bebeyincokolela nje wena mntanami uzophila uyezwa. Wathi mama andifuni ukufa. Wathi khululeka mntanami, suthetha kanjalo Qhawekazi. Wathi mama ngicela ungincede ndifuna ukufa. Hayibo guys, wamane wakhala wahayiza-ke guys-ke uZoleka straight ebona kahle ukuthi unayo yonke imali, kodwa-ke akakwazi ukuthi-ke athenge inhliziyo entsha for indodakazi yakhe. Kusanjalo-ke kusho ukuthi-ke ukuhayiza kwakhe uqhawe kugcine sekumtriggerisha-ke manje inhliziyo yakhe le ebuthakathaka yagcina futhi-ke isifeyila. Waqala-ke ukugela wahluleka ukuphefumula, kwabizwa odokotela-ke baqala-ke bamtatamisa futhi lapho bamtatamisa nje phambi kwakhe uZoleka umane wancika ngamakhethini wahayiza wes, kubonakala ukuthi ngampela lento le iza kanzima empilweni yakhe. Guys, akupheli-ke lapho. USydney naye-ke njengoba kade ebhizi izolo ehlongoza ukuthi phela acoshe uLinda, kube uyena-ke amsebenzisayo ukuze phela aqumbe phansi iKhuselathek. Uhambile kuLinda wazama ukuthi ayozwisisa kahle ukuthi inhloboni yomsebenzi le impela me-introduce-a kuyona uSydney. Kukutholakale-ke ukuthi ufuna ukumenza i-spy, igundwane elizothatha yonke information yalapha eKhuselathek izoyithi fuhle kuyena ukuze-ke akwazi ukubaqumba kahle phansi. Usho kahle kuLinda ukuthi akayingeni-ke yena leyo, angaba yiyona yonke into kodwa kube igundwane akusiyona into esohlwini le-CV yakhe. Usho kahle ukuthi-ke mekuwukuthi uy'misele ngokuyenza lento le, komele athole omunye umuntu futhi-ke uzozama ukuthi awuvale umlomo angamtsheli uLwandle ngalento le, but angeke akwazi ukuyenza. Nango-ke uSydney
uyaqhubeka uyamtshela ukuthi ngizokuholela imali enkulu. Ngizokuholela imali enkulu edlula zonke iy'mali zalaba abantu abasebenza laphaya eKhosela Tech. Kodwa-ke uLinda ngisho ehalile-ke uma kuphathwa indaba yemali, kodwa unembeza wakhe awumvumelanga ukuthi ngempela agcine sebe yimpimpi yalaphaya ku-Sydney. Asebenzise umsebenzi wakhe wonke eKhosela Tech abamnikeza benethemba lokuthi-ke uzoyiphatha kahle kona, aphinde futhi angabacekeli phansi. So akafuni ukuthi-ke acekele phansi-ke isinkwa sakhe asithola kanzima, ngoba phela akulula ukuthi-ke uthole umsebenzi esikhathini samanje. So akafisi ukuthi agcine usumlahlekela ngenxa nje yokuthi uthemtharishwa imali le uSydney azama ukuthi-ke amnike yona ukuze nje abe i-snitch sakhe. Hhayi-ke akupheli-ke lapho. Okunye-ke guys ukuthi uhambile uLazarus waya ku-Onga eyobhodla phela kuyena, amtshela ukuthi yeyi nakhu ngenza isithembiso la esizoba nzima-ke ukuthi-ke ngisifeze. Uyazi phela uqhawekazi usefana njengendodakazi kumina. Kungihlukumeza kakhulu ukumbona kulesa simo lesiya, ehlakaniphe kangaka, emncane kangaka. Ukuwesi-ke ngithembisile kuma wakhe ukuthi angakhathazeki, le nhliziyo sizoyithola. Kodwa kuwesi ukuthi angazi nanokuthi ngizoqalaphi ukuthola le nhliziyo le entsha. Guys, khona into engiyisolayo ukuthi izokwenzeka la. Mekuthi ngampela uqhawe kumele angene kwi-list and ukuthola inhliziyo. Siyamazi guys uLazarus. uLazarus has connections. Lazarus usisi wakhe uyi-lawyer. Lazarus akanandaba ukuthi-ke angcolise izandla zakhe ngoba uyazi ukuthi mekuthiwa uyaboshwa unodadewabo uzomane nje athi 1 2 3 agcine-ke eseluwina nalelo cala. So for uZoleka, he can do anything. He can actually hire people to get that heart for uqhawe, even if it's illegal. Angakwenza ngisho nangendlela illegal just to make uZoleka happy. Nakhu wamfumana kaloku ubavumile. Uhlathi sethi ubaleki uqedile naye. Benza iplan bamfumana. So I'm really sure ukuthi le nhliziyo izotholakala. Ukuthi-ke ngendlela illegal noma illegal kuyocaca ziyakhona, but yona inhliziyo uqhawe uzoyithola. Kumnyama kubovu guys. I am sure ukuthi uLazarus benoZoleka bazoyenza iplan. Yeyi kwaze kwanzima. Guys, aphela lapha amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela e-Inimba ngomhla ka-10 December. Hey guys, kuye kuthiwa indoda ayikhali